Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki noilam jong Hills Farmers Union Sengkemi ki bela hiar shikashnong umru kabadan hari boy district banit pej bat sakhi ka jingwan dam jong kisem Amur Falcon ki bajuan sa shisin shisnam hakani kashnong hanrai phose ki lapan ban ba ki nong rap bat ki nong chong shnong hakani kashnong kabadan hakap put pa jela asam kishu im hapadeng ka jingshong ear bat ka jingsha e no ben hakasorkar mekhalia ki noilam ka union ha jilam jong general secretary uba Alphon Bird Carson Teo bat unong ai boy Dr. Bramley WK Lingdo kila hiar ru shkini kashnong shibenta ban penyar ya katna trikam jong kaseng ki nong rap henre hadien bala kendo ikinong shnong kila yo lum jingtep penban shibun ki jing ujor na kinong rap ba kisha e no ben bat mat shibun ki jing e kom kinong rap hakini kashnong kabadan hakapon Grip kering sibun siam kecing apa tencar ha kawan lemar idon arliang ni susah nyomben tak sya nyot ben akino kino kilang barok kacaba ipai arang ipai sya gedeng ga sya geman don ba baik don berak ini imat ni lesu sa lengok sa dom ni tumbangi lu ni hap kontreda ni cong kubor kebut halang ka ijong icat merik Linti jenggi ke bawan man pencot juga yin cuma ngintip peranton daun dengan nonton ngintip hadun taruh ngintip kata daun nonton bat kiwan ru ban pencot juga yin cuma bat kiwan tu kiwan ri sulit lendet sulit kongkrong namar bangi mesin letrai te menmit ngwan kajing balak mereka nondap pada tusukang pandang lapoi hari ini sen bat lagata gilawan nila report jaga sorkam kaliya rekem kaliya kimla ban le ya tang kita disebut terus ni bang isya pun perang milik tray kun kita dengerit ni dalam lang shalom namar benih yang nong pej nong mi iklum ni lam lang ni tray te kuma nipor ni lawan pai tengah i nanti na cerong mau iwan nanti cerong sipo i gaying kumba kalapat ngong teman ngasih ong teman pet teman gaying kapat na tip kalong kumno na ngisu keren na cingin dalo po chan kalong siya kumca kumba nga ong kalap prasya gaying kesembat ngiyam bat ngisusi bat ngijau mat hata keportang gajah syur nginya bambat ngimedi ngisu yesong berkat bersolusi ala yang terap. Macam kita ni biting beli.